Ojibia TV, ubeje wo ho. Asunyo Malachi 4 verse 5. Ewade say, Meresuma odifo Eliama bremo, ansana ewade da kesiye no aba. Saintina, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh a oda asunde entuntun ano. Any the faith healers mission. Eba wakwemu biom. Tarkwa, are you ready? Tarkwa out of bondage walk. Eba wakwemu biom. Na say na nhihye ne tie. Bomade ne hia Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh on the 5th and 6th of June. Our Tansu Community Center in Suta Junction Runabout. Every anopa 9 a.m. Kusi evia 3 p.m. Ayayare, wojuma say, usika sem ayabasa, usudaya na obi ene wo eda, anasempo, or how beer da so. Bomadi and the share Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na wo how nyina to be trapped. On the 7th and so, hey, out of bondage walk bawa kwemu. Abesha se efi achampem ni yakowie ewo UMAT basic forecourt. Abesha se anopapa 7 a.m. sharp. Na de chie on the 18th so ayankunimdie som eno so ebeba so ewo UMAT basic forecourt. Anopa 9 a.m. kosi ewia 3 p.m. Sa opentirechire mu bia frena mercy 0550 719 287 ana 0543 466 275. Bra na wo be yenhira asungo. Tarkwa out of bondage walk no Nyame dom eye another thief no and as made no shasiye na se ye ni kaka no ejebo ejanama bedu sabre Yawoh Nyame sofo Nyame difo ewo yentem na anatwi enche bia ye ne becho ye bia fi na tum amon ye tifo na akasa sabre catch on your day your chip family catch us in real for the video and to 5.3 FM is sunset a general hallelujah.
Chemini, your papa, the Casa. You never teach him come on. It's a say oriented war. He's a watcher, not check. One bomb pepper, when I'm in about to do Sabri, okay. And I know you're not to know you. It's a say. Nyame Somafo Yawoh oriented war. Abasa obo akwamai asisa. The family and was here and now. Oya so etie. But we worship by him. Found the baby and hallelujah. Somebody make call. Now about Atanasi. Now man of Papa from Kusukra. Never decided to find so. If you have a coin never thought to also ever home. Make you a feeling no crowd. Make you a feeling crowd. Hallelujah. Yeah. You say, I'm not moving out here. And I didn't go. Whatever I just see. Wait here, like I say. He say, the man I come with 10 voices. Don't say, Pancasa, Atanasi. Messena, what then what the cacra? I share a tea for you. Medinzi, Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh. You know, deny there. Ghana, Nimpa wom wɔ hɔ tɔn. Na fi wo hu Yankopɔn so n'akyiri kwan. Ama wo a wɔyɛ ahema maakɔ. Nsɛm bia na mede nam. Na ɔde kan yɛhwɛ wo hu wɔtɔwɛ. Ɔre yɛmpɛ da sɛn bia Osro wa pomuzin apisu edebia na ya edwan no okoyi bibi tse nda adam musu esan ene na yesi inska na twonsa dam na mayina ya bansam na kwan na ono na aza ora ya mai na kasa mama gana mpa wo mina wo bre yaraba mogu impa dani hwewu gana ho wu hwe ahoche beba abanyimpa do na eyi nsi na mugura brother madun ase ayi de etu ayi guda ayi etu yeyi mpa ina na wata asam na obuna asem gada na makana kwara chu pete sa ayi ma hia wo ha odo ana de wu abra yesu ba Israel 11:28 Matthew. Thanks. I want to the bottom there you are, a man. A son is a pun. Why you have upon us 7? Oh, you see them. Easily is the my supper came out and control. Yes, or better, now upon them brand out the met. Most of the is there. One cell. Nobody what you need. I never know why you have upon us and na man mu impe na de bra hwere ba say na you fi o man mu dam na man ga na sese oti ayo wo ye Yankopɔn na chire kwan nti impe na de bra na ba bra pa so this what down ho obesi aso am de ba yana Matthew chapter 11 verse number 28 Humina humambra mu ho Huma humri edwuma bre na waso muza oyedru exactly yes na some about to man mu impe na de bra what to man mu impe na de bra na dam na awo aman mu anam aman ga na onye Yankopɔn na chire kwan nti ochima kwa edua ninseho asapo malampo na kompo keje ndu wona bo ho ban o keje ndu wona bo ho bra
The man did not man come, means a hawker sapa, but on my own. Yakupon, what be a town soon. And see, you were there, them rich them. The impan, okay, that I want what to home. Over there, you're about what you're a pina boy, that is the cool. Some of them are don't want them to catch a crabby. What you remember 20, very 30, very 50. Nama Sapa, Nama Yashi. And see, I remember no be able. Oh, yeah. Woman tries to suffer. I am a tree. Son, I got a young couple on mine. I am a couple on my home. And see, I don't know if I want my walk to home. My one pan down. Yamina Sama, Yamina. Now, a young one, the man, not sure. Sir, if you're a report to the way we won't say a couple, no Boston assassin. Now, if you're all you want to soon, 1 year, so sure as I was a hope on 1 year. 1 second, let me use the way. So you too. You are not snap you on the way or you're saying now. What old man was free and population, you can do it. And see, I must swap your last one, all kind of as there for the 2-1. Yeah, I hope I'll see. Let's say, you know. No, oh, ye, no, you can't move papa. It doesn't make Tawasia. As I 42, I sell a buyer, and a young one. Okay. Wonderful. A son that can pass now, I hope or shall come the bomb in larger number. The larger number, but on no more assassin. Maybe now. Maybe now. As a bit John the Baptist says, or bad or can the moon or saw him in my bank. The man Malachi, acquire 420 years. Yeah, because we're down by Sassano. That watch of water down here, no, okay. The drop by Northern. As I shall compare to trouble, okay, listen. If I be saying, no, about woman here, no, I be. It's an about or a constructor. Operating, I suppose, see me. John chapter 1, verse number 19 to 21. Now, Abra Jew for Jerusalem. Somafo in Levi for there. Wo me bisa ne da wona yen no. Na John zi desi. Ope mu kan na wansan. Ope mu ka de. Nyemi Christ no. Na obisa ne de eba ne moa Elijah yin wa. Na ose de nyemi no. Nkonhye yin no yin wa na obu ade oho. Enti yin pa mi ansan ne Israel ho mo ne mo. No mo le ho wo ya adenkwa. Ah, wo ban san de ya san akwa wi. Na wo Israel ho na wo ma kitu nsem bi obi abi. Na dem nsi who said John, baby, you won't be a me. I'm trying to cry, and you shall saw you, let me know what Israel. So, like, yes, I got some more John or some just 6 months to pick. It is a pool for that. Yes, I should on the habit. Israel, I will make to one sim. When we're not concerned with Arabia, but some after Isaiah 19 verse 19, or what kind of decoration will be Arabia. Papa, say you miss my butter man to be there. Hey, now, ho, that's when you wish it. Or can I want sassy? Okay, I want sassy. Yes, I shall come there, no question soon about. I know over to Papa and query them. And 17 other marking I want sassy. I don't know what you're when I see 19. Isaiah chapter 19, verse number 19. Denomo, a for a butcher beside Missouri fin ama eras. Or come with Zim, mamma, it will be. When you know without October. I am a yard, the Missing when I saw who would you. So, Mamma says one for the over the home cry, no, did you? Minero. Yo, so I've now what I couldn't punta. Sassy. Yakupansi, you soon will be rassy, you soon will be rassing. Can come on. And what's this level? And now they with me. Obiara you there you sum ya do papa you say you will say why you lot of obiara no da ho you sum ya do papa for Amos chapter 8 verse number 11 share endareba ewrazi yankopon no ose dem ba ma okom aba asase no do nye eziban kop ana nsukop na ewrazi na asantie hu koma asate apia ko Isaiah 60 ona na be papa so o keka sa ye kontopo
abra yesu be Israel if you mark 121 a as the grow here campaign was so there no man and sas no dey preaching him as nkoma wo dey ho nyina as wo hu dey okase dey inya awotum na pin sem no dey kan so on sem wa asafra ka hye ho that's it and then there so kwa no ikeze ko kwa hye no wo sem na ira am na sem na ira ho what Isaiah chapter 60 verse number 1 as sir shren na wokan aba na ewurazi na inyam asor wodo na hwe sum bakata asase do na sum kabi akata amando na ewurazi befiri wodo na nanyimnyam wehu no wodo na amanaman baba wokan ho na ahemfo aba womfiri no nhyiren taba na da medua na ewo bi taba abra yesu bai abra ko hwe bai ni yi aso oya Africa Asia Europe akaja kwa wanye nse to wonhwe ma mu ko school ko dun e ma nkwa da mu kra mu ko yes one pop na ko an so do aso ni mi shima o do so simple o kra shi ri tu ya oya Africa Asia Europe na wo ho North America South America Australia na ni ya no ho aso do sa amanyama yes e bi ga so enti da mmiri na kan na ba wo ka kan a oni no kwar enti kan no wurasum no oyisum no pino wa chara o ba ya kun sam na pino kwa na no kwar aka no kwar na no kwar no wo ko yakopon nje e no kwar na ehu a ba ya po mutin de biara ehu no kwar na de biara juma ba biara oro kwaro o san de wa kwa so no yetu sa uta nke ye obi ka chọrọ trade natural trade ya tike yi bia wo pempo na ma ko ya de no je e bo na pa da ka chọrọ trade no ma ko oye tu nsna ma de bran nsema ahmure se de be se ni ya ko plan ka be bia da nko so Kristo oye ba bu ne bia oye oyimpe brenyi no de be so se yimpe na bi no ma bodu ne e wo se bo ya no ma ba John 17 da mbere se yina ya kontompo Tamusi ya go kontompo ya ko pan an kan do bia ko so Kristo Kristo ya wanya ya ko pan aso ba so ba sa aso do ese sumana oye mistake mo da ba kan mo so Kristo ko John chapter 17 verse number 1 to 3 yinum na Jesus kan na oma na edo kosro na o se de eja dono edu shawuba enyimiam ma banso nshawo enyimiam dembre ema no tum wo honam nyina do de bribiara eze amano no oma won onye awie nkwa na iyinyi onye awie nkwa de wo bo hu owo no kwar nyame kro no nyinya esoma no metre Jesus Christ aso yine mu amokwa anya mara wo eyi na hu awokwa anya mara wo asa iwe nkan wo ye de mu hu yakopon akorete yakopon do oye ba akopwe na afi we hu emesu Yesu sa yakopon no so aba e Christian ho osofu bi ntumi dem quotation oba aso dem da o ntumi yi oyi pe aso na egwa anyin so wo ye kunsi o hu pa wo ntumi ya ho so fa o se hu yakopon ye ba kwa na hu emesu yakopon no so ma na bokwa ahemanu aba bokwa ahemanu ma o le hu nsan chere wa sa asi de ha so ka ahemana ncha sepa ho kwana oye enje afibo ene se bokwa enje afibo no muza o le hu nsan chere wa sa asi na o my Ghana oyin pa protein po yewa o na yiji I was there with Sabra sign and that what do we be the cocoa to the comfort of the no enje ni e be wo enje sa na mani na ke do bo so chi eyin so na brabo ma enum the men see them no bode wo church there a man mo yin pa da once so once na we chi akwa na akwa once na we chi no mo hwe akoko na chi kwa pre na esu afudo ebien no ba ne nchen no omo ho no tum we sunsun fido nsati ato mo ho tum we sunsun fido de won to one oba won to one unto sunsun fi wado na won sa yerba yina afi won sa wa yerba Ni antum entu sunsun na wado na ne ntum sa yerba yi ndi yesu ampo kan doka te chiri ko te bi hwe oda kwa aka te chiri no that mean oda hu ya this is that one enti sunsun na tum na oda yin pamun be be ni ti ya ya oda de kire tutumun ansa na fi sno ya na ejan na wa ntum entu tumi ya aso be jo busi ejan
nye kɔtɔ akɔnkyɛn bebree yɛ pa anantɔ yɛ bebree yɛ bi yesu wɔ yɛ bebree dɛbi ne yɛ nkontompo na wɔdze ada ɛyɛ yɛ pa ntɔkɔ bɔ bebree dɛ dukutu wɔdze ada osu ɔkwan na eburo na wayɛ no wado wayɛ ɔdze dua yɛ mpe bi si hɔ nti abɔ osu ho bia ɔsɛ nipa ɔgya wɔn wɔ ebɛn ɔsɛ ɔdze ada ne yɛ nipa na ɔgya wɔn bi ɛm na ɔte esi yesu kɔtɔ mo wɔ tum wɔ sunsun fi no bàtà ọmọ nipa wo nyinaa wɔbɔ mpa okehyia mpa na wɔbɔ wɔmpa mpa abɔ ntu sunsun o nti na wɔbrɛ no ɔna atɛ ade sa wɔn mbɛnyɛ mpa nda wɔbɛyɛ odede dɛm a ade bɛkye na ɔmo a wɔkɔ na obi mpa ho na mɛria na ha wɔn ɔda hɔ ada no but mo hu ada hɔ ɔha nipa wɔ adwem eyeyi ɔyeye akyɛnaka yɛ ɔyeye akyɛnaka yɛ ɔyeye na aboa koraa wɔn mo wɔn mpa sisi wo aboa mpo yɛ sin kɔ. Luke chapter 4, verse number 40 and 41. Na wiru kɔtɔ no, wɔn a wɔwɔ ayarefo a ayareba horoz wɔn nyinaa zo wɔn brɛ no, ma ɔzane sa to wɔn nyinaa dɔn konko yɛ wɔn eduru. Nsaase, ɔsɛ obi ne kɔn yɛ ya, obi ne ti, obi ne yekun, obi ne nɛ, wɔde brɛ Yesu. Na ɔde ne sa ɔto hɔ do, wɔn amoa biara nkyɛn, wɔn amoa bɛ biribiara, ɔde ne sa ɔto hɔ do. Nti ehwɛ mu a page healer, api na page healer bɛ wiase. About 2,000 years ago, Yesu not about Israel. Apina, Abiasi. You shema. We have more cigar, concern and the water. May Yoshi. I am sir. Na mwansam sufuri duduare mufiri. Ase, enko kuna waya na wa ba Yesu wan. Ase mwansam tiri do no pui. Iti ya ya. Ase mwansam no pui. Tata mwansam wona ya na wona ya. Wona me yipa. Esi yɛrɛ nipa yi wɔ man mu nyinaa pɛ sunsunfi na dɛm sunsunfi yi sɛ ɔwɔ de control Nyame na Somafo a wɔyɛ mɛsɛ ɛkoro wɔn kote na wɔbɛyɛ dɛm dwumadzi wɔ wiase ɛwɔ aba bɛgye gugu yi ɔsɛ ɛna wɔayɛ nti bɛyɛ ebien wɔatuma ebien pipii nkyɛn mpɔduro de kyɛn yɛn na ɔdɔkɔ so na ebile wɔn ho Yesu bere bi sɛ na hɔ ebile dede a wɔ kurom yi ebile aso esi kurom hɔ. Ɔsɛ Nazareth ni Yesu ɔno ɔkɔ na ɔbɛyi ɔde nyimti ɛwɔ nyimti nyi kana ha apanjɛ ɔbɛyi nkyɛn nipa bebree obi ba tuma ko wotum nka ba ɔsɛ na wɔde nyimti na wɔhwɛ wɔte na na asɛm ase so nyaa ma ehu dɛ nyimpa ɔde nsa to da basa apo a ne hu dɛ ɔsoro dɔm ne waba eyi ne nyimti na Israel ko de hɔn na Nyankopɔn nyimti kitu nsɛm ɛdɛ bi a ɔbaa obi sa wɔkɔ Nazareth Yesu na ɔkɔ na ɔyɛ dɛ ɔsɔ yiri hyɛm a ɔkra ho nto mpo na ho atɔ hɔ na ɔba ne ho dɛ ha Nyame ne nkurɔfo bi wayɛ dɛ waba na ɔka ne mu dɛ ma kasa sɛ mokɔre mo sonate no mpo a mɔtaapɔ ɔtaapɔ nyimdzin ne Nyankopɔn nyimdzin nti Nyankopɔn nyimdzin a ɔnyɛ ɔman no mu nsi ka wo na nipa pii wɔbrɛ ɔpɛyɛ kokoro biara ma bɛkasa na nipa bebree wɔyɛre gu dɛm wɔyɛre wawu wɔyɛre wɔn taapɔ bi obiara ne hɔ a ɔyɛre da hɔ a sunsum sini mu na wɔtaapɔ ntaapɔ na nkyɛn yɛ obi a mpɛ na bɔs ɔde nsa to wura sɛ nyimdzin wɔ hɔ dɛ obi a ɔde nsa to nipa na wɔtaapɔ Nyame ne nkurɔfo no waba na ɔntwɛ yɛ ade kakra yi na so wɔyi mu hwɛ dɛm ne Nyame na Somafo a wɔyɛ mɛsɛ yɛ pon nyimdzin a wɔde no wɔsare ne ɛnsi sɛ nyɛ eti dɛ nyimpa nyimdzin kɔ Nyame no kyerɛ ho ne nyimpa na wɔaba no onkita anantena yɛ onkita kyefua onkita hwee na azaa dɛ ɔka da wɔyɛ abɔn kɔ a ɔkɔda ɔwɔ hu Nyame ne nkurɔfo bi wɔaba ɛyɛ su na yɛ saa ɛsɛ wo sɛ ka asɛm bi yɛ akyi ɔman bere a wɔbrɛ nyinaa piri asunsunfo a wɔkɔ wɔn nkyɛn obi ne onyina mmadụ hɔ obi ne ɔyɛ ɔsɔfo hɔ obi ne ɔyɛ kɔnfoɔ obi ne ɔyɛ nsin hɔ kyerɛ dɛ dɛm kɔɔko nyinaa de asase ne tum wɔde yɛ adwuma na asase ne tum bɛrɛ bɔ ɔba de naase te sɛ naase na ɔkum hɔ no deda yɛyɛ tum mpaabɔ wɔ bɛmpem na ɛyɛ awerɛhosɛm obi sunsun a ɔdze mu ɔbɛyi ne ho no ɔsɛ ne papa bɛgyina wɔ mo hɔ nti megye me n'ase obesi yɛ pira kɛyɛ kɔnfo wɔ ebusua no mu yɛ kana nkɔnkɔkɔ ɛyɛ awerɛhosɛm esi na since wɔataka ɔman sunsun wɔataka ɔman na wɔsi ɔman no wɔde wɔn twɛn wɔgyina kɔ a wɔwu dwɛɛ deɛ akɔpɔ de amfa ne ho sani ho awɔ nso Nyame dada nti no ɔnkasa obiara ho atwi yɛ akɔpɔ no so edu gyina ha
na da ma so ni wo pe asomdwe ntontom som yakopon som biara wo pe asomdwe ana soma owo Israel ana soma owo Maka afi na Ghana koso onye mo de hwe abakosam na nkwanso mu aze na 1924 na nkwanso nda wo yakopon ojo o meye ba asa yasi na double to be done aka imo so ampa me yaman de be hwe abra nsubi yiri so asa abramo na wo kra ada se me da bimbiri obi na twa nkwanyi bi da adro obopo me yame de be hwe nsi yakopon we yo man e ba asa si ho yasi na na impe la pira kwa yimele impe la pira ho to asa ase ni bo we de mo so ni bo we yakopon no me ya ba asa no mo so no mo ya be ya so bi na ho to le usu a ele ho na ko Isaiah chapter 19 verse number 24 to 25 Denumo in Israel book come Misraim oyin Assyria ho otia ibasa aye nhyira wo asase finfin osende dom erazi ehiraman de nhyira ka me man Misraim na mesa no edwuma Assyria na major pazi Israel asabe na oda hwan asapo so yo Genesis to Revelation ibi se yo ntum nhyira se asapo aso ami me yimba wo be bera no Genesis to Revelation ni mi yala but iyo o shaba be mu obi ntum nhyira se da ma to be la nyim obi ka bo Israel obi nyim de obi nyim Israel ana apio ko Misraim ni wala chemra ona Arabia apia ka Assyria oni akanapo adam bi ogu asase o pa Ghana amana yetre o ya tribe yanko pro tribe asba mba bon se bi je ma fa mba akanayi ma mba bon se bi je ma fa mba Arabia yi ma mba bon se bi je ma fa mba Hebrew yi o ya tre inse odno sun de je mo me ba asinu e no so Moses mo do so mba Israel after so konshi Muhammad commissioner for exam mo do so mba Arabia Maka da mami afina akopon so me Ghana ha na da mo so mi na ma panyi pa pa na wura chance moda so waka Assyria ko apon tsase ekoya panta France ye pembere mire Assyria ensi Israel Maka na Ghana mami da sa yakobo ndi so Ghana ka ho na ho kono abakan pa nkasa akana na oje mi hwehwe na man dama wa asase no mu nsa tibe wo ya so de baba ne bi wo de Ghana ha ko kwa me ama piru na no bi ho baba na Ghana o ha nsa Ghana ni different na so aro hosam pe na wo ko jem e de ni pa ni expect e na aju onyizi na yakopon osmo odi kan onyizi na yakopon osmo se ejiza da baba mchen Yesu kan kire Jupon adehwe ba ya so pa yakopon akasa na oyi ho ya kire yakopon oyi ho a yakopon Moses na open Aaron yakopon kan kire tofe won wo ko le yupon won wo bezada ko bi da wo kon na so pa won no ye Aaron na ba na sin awon bo wo yi yakopon na asem no kapun le Yesu ba Yesu kan mu na sa mo pede awon me za ko sa mo pede mo kwa himere ma ka jira mo ba mo chen sana o so bata so po ho Yesu na kadam asop na wo ko si yakopon na mre no mpo bi a bodo me bele na wa asa yakopon na asem na so asem no yo o ke so Yesu ne ta ba ida na on na mre ze chira wo ze chi wo yensi na wo yeren papa esuma so ho ni abansam na do suro denyi pa oyim yam na so ye no kwa azo abansam suro ni pa ni ha ohun a examination ha na wa nkasa wa graduation bito aka je banse tag go wasin po abansam hu suro every day ho ebeza abansam hu no suro azo sra de yin pe bia oyim yam na sam no oyim wa ye no kwa ba tin hu pe yin Ghana ha ntin pe yin na wo bre esi na bekade mama nto amai wo de pom kra wo bro yakopon na man ya ko so esi ni pepeda wa asem kan onji nzi de yakopon no so na nkasa mra sa ejira wenzi ba da man yushema yeri pye ho no da mo sa tora on so no
Inti why na wase oba dwumadi. Obia say say obi ba kan e ho san papa. Wo ina wo mra. Dem Yesu ka cha mu na mba bu che. Ma wa ye ma ba wa hwam go yizi. Tete bi ni ana bo san de ma. Esi so habi dauda. Man tene hwe na nyo ho tum. Tum na de no also sa hwe. 2014 na kasabala kan kan mo na Kristo akun abom. Na won so na mi yakopan. Na o ma ga na o ipa ko tin po ho amedi so mutu. Na o so no die asomdwe ntuntum so. Nsase. Ena no start in 40. Then make it simple, I can make 30,000 within 10 years. It's all watching that again. How's the surgery? What up, brother? Brother, on the wall. And say, Eba, now, oh, you're a few da, Uhato. Eba, no word, man, uncle, Uhato. I want to be an old American. Who to assassinate the door? What I say, I get at home for our cameras now. Let's see. What would I want to I don't know, but I do by chance. I'll call one what not to. We'll say, then you know, sooner than we be. No, my good crowd, no, my band, I'm again of whom would they choose. There are suppers in that day, we much of one row, Yamasa, but I never know. I think I want. It's no man, I don't. It's a grassy, you're gonna cook grass, I don't. Grassy, I don't. Yeah, I have given time upon some way. Don't be a super brave. No, dear, always see me upon myself, Mount Panisha. Or I won't say master of the fat. I said, me, Nanny. Into the bus, as near whom I'm upon Sumana, and get the upon each day, like a dog from each. The crowd can't send me, no one some. Nangasan crop on all your home. Nangasan crop, I'm not wild on the side. I want to see home. Or send them one to so on some. I want some of what you're about. On the wall here. I don't want to see some. I think below all your main people on the kitchen. So shower, not the piano. Quran chapter 16, verse number 98. When you recite the Quran, seek refuge in Allah from the accursed devil. No power has he over believers. Oh, you two jaw, or say, I'm going to catch you, or you'll say, Master, Mount Panisha. In their Lord. He only has power over those who befriend him. Aha. Also, now I'm going to no what to model. I want some nine upon one man once from Yaman, went in Yakupan Assam. One man, what I'm mother for, and Mr. Ho, a sopo, and up on them, or your one some nine uncle. Is it one or two? I said, Madame, until a brag got a board in Chile, Yakupan Assam, and you can have a pin Yakupan Assam. I feel no sooner about me. The very Sisia obi tie o na na ju. Se jumadi o badia, je na won fabra. Aha, manjefio. Manjefi ye ta porbo. Ada o ha yim, skabra. Skabi. Ada le no ye juman. Tesa no be he. Be bia ye fi wo do no kwa kwa kwa. No kwa de ko. Nsi fi so ya ko ebi. If you are going to be a couple of people from Water, and this guy you do here. Yes, you can first on come over the GDM, but I'm not seeing now on one also. Aha, what's the program? I'm not seeing. I'm here to my experiment. I've got a conquer. Najuma didn't shake that. Necessary. What the kind Eba obey your council. Casting in here, Papa, so be say, about 1 year, but I don't say that what kind of holiday. Or some unknown party. No, getting him, the Yakupan Yakut. What kind of Thomas, I say, Yakupan or Yakut. Now, if you saw or smart for the connection, this is the Yakupan also. Papa, so the one that may be a home why I say no. Am I gonna let it someone, Mark or her, into what they are, one day, or you see. Yakuba Yakut, but you didn't watch it until I watched you, Master Gasnasi. That is what you ma and who there was not from Yakupan or smart. Said I'm not just a woman where Madame told the child, sir, and Christine is about to start to 9. I said, I'm not saying, and the Yabasha say,
ɔkyena wɔ hɔ ɛhyɛ asa na pe ɔkyena wɔ hɔ wɔ Tamso community center na if you ever na walk no bado we dey walk no bado walk nso wo wi wo tuma ko mu wi wo din na we hye wo he na wo hye You must share some more you were for. Let's have to watch champion. Yɛbɛhyɛ ase wɔ akyɛmpem na yɛnanto kurom a bɛtwa Tarkwa kurom a akɔhyia wɔ Yoma Basic School ɛyɛ memenda yɛbɛhyɛ ase 7 o'clock sharp. Time is 7 o'clock akyɛmpem yɛbɛhyɛ ase akyɛmpem fa Tatu ranko ya bi o Yoma Basic School yɛbɛfa kuro no mu nyinaa afade bi wɔ hɔ ma ya ɛsomfo no wɔ afade a out of bonded work t-shirt na ala course na wɔ hɔ na ɛno akyi ndwuma de bɛ na hɔ ayewia na me nya be hye mu school na wa tram anya nyi paka kabara wo ba yimpa a wo ba na expect 2000 a 2000 people obi that's one man tema wo nyama bintina oh baby de benya atena say ya han ko ye work masse e kai bo akra de kai bo ya ka so a sai ko masse sai ya ko akra ha no toro anan ndi baby de benya ko de wo hu obi a ne ya ho otepum ma no wato otepum na ona ole yen na my friend am baba na baba so wa ka sa wo na bi ado de ye won na da wa ka e bi na akmo na mo kira bele ke je bi wo o bi fi ho on no de ye na djuma nti da ma no wato knowledge na sa twu ho na fi wi a na tre twu do mo tre twu do a na ye la den sa ye yo sa kwa den sa ye do so abra bo na ase a den sa o se yo sunsun ma wan o do so wa for gana ha na obi na sunsun wa wona hu die eni na pi na amrekera ni pi da amrekera nti tum pa bon obi ahụ modin bra ohia ba em say ebra na ya bra me sa o fana we sa de ma tifo nyina ya babra kan de o bi na yin ho hwi na bi mazina ye bezin ye hanko mazina TV ajenko TV o ka se miri pi kasna amatu da mo hu ayen ko ntombo bi o bi na da bata ko wala ko yi bo hwi obi amaje no ho bi na mra amaje ho da American how what they put it bela or you soon not know no be amade no you will be in be hallelujah when you say you are power je be fa wo ji da be not say ofa na koma jide ni na amra na ka so amade no wo ya be na fi wo park no ha den sa ankora kra amadu da bi ata po ayin o say soon not zo mo no tunu fi wo da ya be bi ayin hodo we juma na asa ya e ya juma yin ska onyina a fi ska no begina e bia no be person ofre a mama na mama sɛ obi pɛ dɛ ɔba hɔ a na another frɔ company a mesoma frɛ wa ɔbɛfrɛ no 0543 466 275 0543 466 275 another 0277 12 63 08 0277 12 63 08 ebia na baby a yɛkɔ Yoma no nipa no tse nso feature yɛse number kro bɛka ho amama so frɛ no maybe ne na e busy a na wa frɛ number ɔte dam no so na ɔze ka ho bobo na etie but oye 055 071 92 87 055 071 92 87 but a friend of me baseni na baby I will be anu ye betro na abomozi na be hu okonkoni amesoma hallelujah that's it about to make
be no nana. Oh, your Somafo, your my Asunyo Malachi 4 verse 5. Erade say, Meresuma odifo Eliama bremo. Ansana erade da kesiye no aba. Saintina, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh a oda asunye entuntun ano. Any the faith healers mission. Eba wakwemu biom. Tarkwa, are you ready? Tarkwa out of bondage walk. Eba wakwemu biom. Na say na nhyehyɛ ne tie. Bomadian share Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh on the 5th and 6th of June. Our Tanso Community Center in Suta Junction Runabout. A free anopa 9 a.m. Kusi evia 3 p.m. Ayayare. Wojuma say. Usika sem ayabasa. Usudaya na obi ene wo eda. Anasempo or how be da also. Bomadian share Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh twa on the 7th and so. Hey, out of bondage walk bawa kwemu. Abesha se efi achampem ni yakowie ewo UMAT basic forecourt. Abesha se anopapa 7 a.m. sharp. Na de tie on the 18th so. Ayankunimdie som eno so ebeba so ewo UMAT basic forecourt. Anopa 9 a.m. kosi ewia 3 p.m. Sa opentirechire mu bia frena Messi 0550 719 287 ana 0543 466 275 bra na wo be yenhira asungo